Twizere ko muri amahoro aho muri hirya no hino. Uyu ni umwanya w'amakuru w'ibyiriwe bivugwa mu itangazamakuru. Ngende Marie Joseline Nyituriki, iyi ni Day to Day TV. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe gahunda yo kwirukana abasirikare badashoboye bananiwe kurwanya M23 wakekwagaho kwiba akayabo k'amashiringi muri Uganda yapfiriye muri kasho. Naho M23 ishinjwa gutegura igitero ku mujyi wa Goma. Depite Mwanga Shuchu warukurikiranyweho gukorana na M23 byahinduye isura, akurikiranyweho kuba asa n'abanyarwanda. Aya makuru n'andi yose turi buze kubagezaho, reka tuze tuyabagezeho mu buryo burambuye. Ikaze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe gahunda yo kwirukana abasirikare badashoboye bananiwe kurwanya M23. Amateka y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC agaragaza ko izi ngabo zirimo benshi badashoboye. Ibintu byatumye Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afata umwanzuro wo kwerekeza mu kwirukana abasirikare bose badashoboye kugira ngo asigarane abashoboye ku rugamba. Ibi uyu mukuru w'igihugu yabigarutseho mu gihe kuva mu mwaka w'1964 iki gihugu cyagiye gikoresha abacanshuro mu ngamba zose babaga barimo ubwo babaga bahanganye n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri iki gihugu. Ubwo iki gihugu cyongeraga guhangana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu myaka 2 ishize, hitabaje ingabo z'abacanshuro zitandukanye, nyamara biranga biba by'ubusa. Ingabo z'igihugu cya Kongo hamwe n'abo bari bafatanyije bose izi nyeshyamba zirabirukana, ndetse benshi bahaburira ubuzima. Mu ruzinduko Perezida Tshisekedi yagiriye mu Bushinwa yaganiriye n'abanyekongo bakorerayo, abigayo ndetse n'abandi baba muri iki gihugu ku mpamvu zitandukanye. Yababwiye ko igihe kigeze ngo abasirikare badashoboye kurinda igihugu n'abaturage birukanwe. Yagize ati, igihe kirageze ngo twirukane mu gisirikare cyacu bamwe mu basirikare batojwe nabi badashoboye kurinda igihugu n'abaturage bacyo. Perezida Tshisekedi yageze ku butegetsi yizeza ko agiye gukemura ibibazo byugarije igihugu birimo n'imitwe y'inyeshyamba yugarije agace k'uburasirazuba, nyamara ariko intambara z'urudaca zakomeje kuyogoza iki gihugu zituma benshi bahasiga ubuzima, abandi bava mu byabo bahungira mu bihugu by'ibituranyi. Nk'uko iki gihugu cyabitangaje mu Ukuboza 2022, bagaragaza ko bafite abasirikare barenga 150 ariko basa n'abananiwe kurinda umutekano w'ibice by'uburasirazuba. Uwakekwagaho kwiba akayabo k'amashiringi muri Uganda yapfiriye muri kasho. Muri Uganda, umugabo wari ufunzwe akekwaho kwiba amashiringi miliyoni n'ibihumbi 600 yapfiriye muri kasho ya polisi. Kuri ubu polisi yo mu karere ka Rukungiri iri gukora iperereza ku rupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 26 y'amavuko. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda, kivuga ko uyu mugabo wahawe amazina ya Benjamin Akampa akaba umuturage wo mu gace ka Kitojo Centre mu cyaro cya Buyanja, niwe wapfiriye muri kasho yo ku biro bya polisi bya Buyanja mu buryo budasobanutse. Umuvugizi wa polisi mu gace ka Kigezi, Mr. Eli Mate, avuga ko ukekwa yaba yarakubiswe na bagenzi be mbere y'uko afungwa, akaba nabyo byamuteye urupfu ageze kuri polisi. Yagize ati, bagenzi be barimo uwitwa Alan Atreta hamwe na Niwemanya Ivan, Tumuhayirwe Mary na Tumuhayirwe Yusufu ndetse n'abandi batangiye kumushaka. Bamusanze mu kabari kahitwa Trading Center, baramufata bamujyana mu nzu itazwi maze baramukubita. Mate yongeyeho ko impamvu bamukubise ari uko yari yanze kubarangira aho televiziyo iherereye, ngo nibwo bamujyanye kuri polisi ya Buyanja ngo afungwe. Yongeraho ko kandi amakuru ava mu bo bari bafunganywe avuga ko mbere yo gupfa yabanje kuribwa mu gifu, bikekwa ko byaba byaterwaga n'inzoga yari yanyoye. Umubiri we wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bw'ahitwa rwa Kabengo ngo harebwe neza icyo yaba yazize. Abandi 4 bo bakomeje gufungwa mu gihe iperereza rigikomeje. Umutwe wa M23 urashinjwa gutegura igitero ku mujyi wa Goma. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yishinja inyeshyamba za M23 gutegura igitero ku mujyi wa Goma, usanzwe ari n'icyicaro cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byagarutsweho ku 26 Gicurasi ubwo umuvugizi wa guverinoma Auguste Kibasa yabitangazaga mu nama y'abaminisitiri idasanzwe yabereye i Kinshasa, ubwo yemezaga ko izi nyeshyamba ziri gutegura ibitero simusiga ku mujyi wa Goma. Uyu muvugizi yashinje izi nyeshyamba avuga ko ziri gutegura ibi bitero ku bufatanye n'ingabo z'u Rwanda RDF, bityo yemeza ko ingabo zabo zigomba kuryamira amajanja ndetse nazo zigategura ibitero bikomeye kuri izo nyeshyamba no kubazitera inkunga bose. Muri iyi nama, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu nawe yatangaje ko inyeshyamba bagiye kuzirwanya bivuye inyuma kandi ko bazazitsimbura burundu.
Aha yabigarutseho yemeza ko M23 n'abayishyigikiye bose bagomba kumeneshwa, ndetse avuga ko n'izindi nyeshyamba zigomba kureberaho. Abaminisitiri bari gutangaza ibi mu gihe umukuru w'igihugu nawe yasezeranyije abanyekongo baba mu Bushinwa ko bagomba kwirukana abasirikare bose badashoboye, yemeza ko bananiwe kurwanya M23. Mu gihe uyu mujyi wagabwaho igitero icyo ari cyo cyose, abaturage batagira ingano baba bari mu kaga, dore ko uyu mujyi barizwamo abarenga ibihumbi za mirongo bawukoreramo kandi bakaba banawutuyemo. Muri Kamboje ho uwari perezida w'aborozi b'ingona yivuganywe nazo. Umugabo wo muri Kamboje wari usanzwe ari umworozi w'ingona yahuye n'uruva gusenya ubwo amatungo yiyororeye yo mu bwoko bw'ingona yamutanyaguzaga kugeza amumazemo umwuka. Uyu mugabo bivugwa ko mu nzu yororeragamo ibi bikoko harimo ingona zirenga hafi kuri 40 zikaba zamutanyaguje nyuma y'uko aguye mu nzu yazo, nk'uko polisi yo muri aka gace bitangaza. Polisi yavuze ko Ruan Nama wari ufite imyaka 72 y'amavuko yagerageje gukura imwe muri izo ngona mu kazu ibamo ubwo yashikuzaga inkoni ye n'akanwa kayo, nuko ikamukurura. Umukuru wa polisi May Saveli yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati izindi ngona zasimbutse zimugabaho igitero kugeza apfuye. Ibyo byabaye kuwa 26 Gicurasi hafi y'umujyi wa Siem Reap wo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. May yavuze ko umurambo wa Nam wari uriho ibimenyetso by'aho yagiye arumwa hose, ndetse ku kuboko kwe kumwe kwaburagaho. Uyu mugabo yari perezida w'ishyirahamwe ry'aborozi b'ingona ryo muri ako gace. Mu mwaka wa 2019 umukobwa w'imyaka 2 yishwe n'ingona ziramurya ahandi hantu zororerwa muri ako gace kari hafi y'urusengero rwa Angkor Wat ruzwi ku rwego rw'isi. Ibi bikururanda byororwa kubera amagi yabyo, uruhu rwabyo ndetse n'inyama muri icyo gihugu cyo muri Aziya y'Amajyepfo ashyira mu burasirazuba. Depite Mwangashushu wari ukurikiranyweho gukorana na M23 byahinduye isura, akurikiranyweho kubasa n'Abanyarwanda. Depite Mwangashushu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari ukurikiranyweho ibyaha byo kubakorana n'umutwe wa M23, kuri ubu byahinduye isura mu rukiko, akurikiranyweho no kubasa n'Abanyarwanda. Ibi byagarutsweho kuwa 26 Gicurasi ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuburanishaga, rukavuga ko mu bimenyetso rwasuzumye byatanzwe n'uregwa rwasanze ari umunyekongo ariko umutima we wibera mu Rwanda. Iryo buranisha ryabereye mu ruhame kuwa 26 Gicurasi muri gereza ya gisirikare ya Ndolo, ubwo urukiko rwavugaga ko rwasuzumye ibimenyetso byinshi byerekana umwirondoro w'uregwa, rugasanga ibikorwa bye bitandukanye by'ubukungu afite bisa naho bireba mu Rwanda. Aganira n'umudepite, umucamanza uyobora uru rwego rw'ubucamanza yavuze ko yatunguwe n'uko inyandiko zose ziri muri dosiye y'uregwa zerekana ko afite ibitekerezo bye mu Rwanda aho kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho yabwiye depite ati wowe umwuka wawe uri mu Rwanda kuruta muri Kongo. Urugero, iyo ukoresheje amabuye y'agaciro aho gukora ubuhanga mu gihugu uhamagara abahanga bo mu Rwanda. Abunganira Mwangashushu basabye ko umukiriya wabo yarekurwa kuko ari umwere. Thomas Gamakolo yagize ati ibi ni ibirego bidafite ishingiro kandi tuzabigaragaza mu iburanisha ritaha. Ubwunganizi bw'uyu mudepite bwasabye kandi ko uwo bunganira yahita arekurwa by'agateganyo kubera impamvu z'ubutabazi. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangaje ko uru rubanza ruzasubukurwa ku ya 2 Kamena. Perezida Tshisekedi yemerewe inkunga n'Ubushinwa yo kurwanya M23. Mu ruzinduko umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye mu Bushinwa, yaganiriye na mugenzi we Xi Jinping ku bijyanye n'ubufatanye ndetse namwemerera kumuha inkunga ifatika yo kurwanya M23. Muri iki kiganiro, Perezida Tshisekedi yasobanuriye mugenzi we w'Ubushinwa ukuntu inyeshyamba za M23 zamuzengereje, amusaba ko yamuha ubufasha kugira ngo abashe kwigobotoreza inyeshyamba, avuga ko zifashwa n'u Rwanda. Jinping nawe yemereye Tshisekedi ko atazigera amutererana ndetse ahita amwemerera inkunga ya miliyoni 1 y'amadolari kandi amwizeza ko azamuhora hafi. Ibi bihugu byombi byari bisanzwe bifitanye umubano ahanini ushingiye kuko ubu Bushinwa aribwo bufite sosiyete nyinshi muri Kongo zicukura amabuye y'agaciro. Iki gihugu kiyemeje gufasha Kongo mu kurwanya M23, cyakora ntikigeze gitangaza niba hari umusirikare w'Ubushinwa uzoherezwa muri Kongo usibye inkunga y'amafaranga gusa. Uganda hari icyo yatangaje ku gitero cyahitanye abasirikare bayo bagera ku 137. Lieutenant General Kayanja Muhanga, umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka,
yerekeje muri Somalia mu rwego rwo gusuzuma igitero giheruka kwicirwamo abasirikare benshi ba UPDF. Ni mu gihe kwa 26 Gicurasi ingabo za Uganda ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zagabweho igitero n'inyeshyamba zo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Kulasige Felix yavuze ko kuri ubu UPDF yamaze kohereza muri Somalia itsinda ry'abasirikare mu rwego rwo gusuzuma uko kiriya gitero cyagenze. Ni itsinda riyobowe n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga. Brigadier General Kulasige yavuze ko UPDF yamagana kiriya gitero cya Al-Shabaab, gusa avuga ko igisirikare cya Uganda kitazigera gicika intege mu butumwa kirimo bwo kugarura amahoro muri Somalia. Uyu mutwe wavuze ko uretse abasirikare wishe hari n'abandi benshi bafashwe bugwate nk'imfungwa z'intambara. Itangazo ryawo kandi rivuga ko uwafashe ukanangiza imodoka z'intambara, intwaro nyinshi ndetse n'amasasu byari bibitse muri biriya birindiro. UPDF ntiyigeze itangaza umubare w'abasirikare bayo bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Raila Odinga yiyemeje guhungabanya Kenya kugeza Perezida Ruto yeguye. Umunyapolitiki Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya yiyemeje guhungabanya amahoro y'iki gihugu kugeza igihe Perezida William Ruto azemerera ko yibye amajwi mu matora yabaye mu mwaka ushize akegura. Odinga ubwo yaganiraga n'abagize ihuriro Azimio la Umoja kwa 26 Gicurasi yavuze ko kwiba amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu byabaye akamenyero, kandi ngo no mu yo Perezida Ruto yatsinze muri Kanama 2022 ngo byarabaye. Yavuze ko kuri iyi nshuro Perezida wa Kenya agiye kwishyura ikiguzi kinini gituruka ku iyibwa ry'amajwi ngo ryabaye mu mwaka ushize. Ati, nta gushidikanya ko Azimio yatsinze. Tugiye gutuma iyibwa ry'amajwi rihenda cyane ku buryo nta muntu uzongera kuritekereza. Odinga yavuze ko kugeza igihe ikibazo cy'ibwa ry'amajwi kizakemukira nta mahoro azaba ari muri Kenya. Ati, murebe icyo ubujura bw'amatora bukoreye ubukungu bwacu. Imisoro yo ku mihanda izamuye ikiguzi cy'ubuzima. Kugeza igihe iki kibazo kizakemukira nta mahoro azabaho. Raila Odinga wemeza ko yakabaye ari uyobora Kenya kuva mu mwaka ushize arateganya gusubukura imyigaragambyo ya buri cyumweru yari yararangije kuko ngo Perezida Ruto yanze kumvikana. Reka ngushimire kuba wari udukurikiye. Amakuru yacu nakagaruka. Njye ni Marie Josene Nyituriki. Mukomeze mugire ibihe byiza.